जुजुलपा नमस्ते फिन्सुठा नेपाल भाषा समाचार चुनावया चनाजी विनिता जी सन्जिला थौ नेपाल सम्बत चिन्चसो पिड गुला थौ द्वितीय तिथिया दिख 2077 साल साउन 7 गते बुधबार अथे 2020 साल जुलाई 22 तारिक दिख साउन 15 गते निसी होटल निसी रेसिडेन्ट सञ्चालन यादैको चुगुदो मन्त्री परिषद या सुम्बाचंगो बैठकी होटल सञ्चालन याके बिगो निने चुगु खा अथे होटल प्र बन्द हे दुसा स्टुडेन्ट प्याकिङ व टेक वे सेवा कब्बीको अनुमति दो साउन 15 गते निसी होटलमा चाके दैगु जुगु दो तर सामूहिक भए पार्टी थेन जागु गतिविधि या मन्त्रीको थका सरकारी प्रवक्ताले सही संचार व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खटिकारा ठागु दो ट्रेकिङ ट्राभल व पर्वत रहन सम्बन्धी ज्याको न वेगु साउन 15 गते निसी चाइगु थागु दो सरकार मंगलबार चाने 12 बजे निसे लकडाउन चिकुगुदो कोरोना संक्रमण या हुने वंगो चैत 11 गते लकडाउन तयाटगु खा सरकारी प्रवक्ता युवराज खटिवरा स्वास्थ्य मन्त्रालय या प्रस्ताव चाने 12 बजे या इले निसे लकडाउन चेकेको निर्णय जुगु थागु खा निग निसे लकडाउन चिकुगु खस खटिवरा धया दिल छिठा निसम तक संक्रमित ठेंगु खस आठो ल्यसा निसे हे कुहागु खा मंगलबार बनि निसे जुगु दुगु लकडाउन चिकुगु थागु थोसा न्य भडौ निसे थप्ने नै यागो थागु दो सरकार बडो एकति निसे अन्तर्राष्ट्रिय व आन्तरिक उडान न चाकेको निर्णय जुगु खासा अथे अन्तर्राष्ट्रिय सीमा टासा साउन 32 गते तक स्थगित यागो निर्णय यागो ख अथे मन्त्री परिषद या निर्णय कथम भडौ एकति निसे ताहगो दुरिया सार्वजनिक यातायात नहेकेको जुगु तुसा निजी सवारी या नीति तयात जोर विचार प्रणाली या तन सरकार चिकुगु दो अथे साउन 15 गते निसे होटल रेस्टुरेन्ट चाकेको थागो दोसा ठोबाहेक ट्रेकिङ व ट्राभल व्यवसाय न चाकेको निर्णय सरकार यागो दो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 76 चैत्र 9 गतेको निर्णय अनुसार मिति 2076 चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भई विभिन्न मितिमा हेरफेर र थपघट सहित नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी जसलाई हामी अंग्रेजीमा लकडाउन भन्छौं त्यो सम्बन्धी व्यवस्था मिति 2077 साउन 6 गते मंगलबार अथवा जुलाई 21 2020 मध्यरातपछि अन्त्य हुन्छ र अब लकडाउन अन्त्य भयो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालभर लागू रहेको बन्दाबन्दी वा लकडाउन सम्बन्धी व्यवस्था बाहेक कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा गरिएका अन्य व्यवस्थाहरू यथावत रहन्छन्। त्यो स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यवस्था होलान्, ती अरू सामान्य शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू होलान्, ती खरिदसँग स्वास्थ्यसँग जोडिएका खरिद सम्बन्धी व्यवस्था होलान् तथा अरू कुनै व्यवस्थाहरू चाहिँ फेरि त्यो आदेशमा भएका कुराहरू यथावत रहन्छन्। परम्परागत निरन्तरता भिको कथा यलया भिक सुथनिसे बोगी बनेको सुरु जुगुदो दे दसा कोलाठो पारु केनेव सुथ नापानो दना मतया न्यायको रुटे परम्परागत बाजालिसे नेको पुया बोगी बनेको या तर कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिम या कारण ठुकुसी परम्परा या त निरन्तरता भिको कथा बाजा मतसे मजी मगाको जिगु जिन्यमा व जिन्समा मेसिया पुच जक बना बोगी सञ्चालन जुगु थागो दोसा मेक उकुम बहाल सुरु जुगु बोगी शिव बहाले कोचाको स्थानीय जुजुवाई साख्या थयादिको दो हन्चा चाने निता इ पाखे ठुगुसिया मतया गोसा त्वा उकुम बहाले मुना सिम बहाल बोगी सुरु जुगु व जुगु साख्या जानकारी पेको दो सुथान हापन बोगी चार्य गीत हाला तिथि बोगदेग जीवा पूजया वनेगो जुया बोगी थयातगु जनविश्वास तकदो लिपाङ्गो नि पेगोतुनी स्वनिकले गुमेसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुदो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जाकिशोर गौतम नियमित प्रेस ब्रिफिङ या च्याम यलया छमयाना गुमेसिके कोरोना संक्रमण लुगु जानकारी ब्यादिल वेकया कथा ट्रेबिसिसन अस्पताल महाराजगञ्ज यागो परीक्षण या च्याम व स्टार हस्पिटल सानेबा यागो परीक्षण यलया छमेसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख मंगलबार शनिकया गुमन नापटे ठिठी थासे थप सचिव नियमित कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख
नुगु आर्थिक दौर 2077-78 या लागि नेपाल राष्ट्र बैंक जारी यागो मौद्रिक नीति कर्जा या पूर्ण संरचना पूर्ण तालिकीकरण पूर्ण कर्जा लिसिङ CDC अनुपात वृद्धि याना निजी क्षेत्र या माग सम्बोधन यागुली ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स सन्तोष प्रकट यासे नीति सम्बोधन यागो विशेष दुटो व पारदर्शिता वरण कार्यान्वयन यागो माग यागो दुआ सोमबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स या नयाँ पुष्परत्न साके प्रेस अपिल जारी यासे ऋण व सामा पुरेटा ठाकुया चंगो स्थिति ठुगु मौद्रिक नीति कम प्रभावित या त पुस मसान्त तक मध्यम प्रभावित या त चैत मसान्त तक व तस्क प्रभावित क्षेत्र या त असार मसान्त तक सम व ब्याज पुसा गागो व्यवस्था यानानो कम माध्यम व तस्क प्रभावित क्षेत्र पाखे व्याख्या मयागो या त ध्यान आकर्षण यागो दो अथे तरलता कमजीको ठुगु परिस्थिति आवास कर्जा या सुविधा या त 50% 60% ठिङ्गो या त सन्तोषजनक टासे मछिङ्गो टासे मोटिनी 75% टक्क ठिङ्केटा ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स मागेको दो हे महानगरपालिका कोरोना भाइरस या ग्याचिगु अर्थतन्त्र हे प्रभावित लागुले ठिठी खेले कर छुट बिगु जुगु दो हे महानगरपालिका राजस्व विभाग मिंग छगु सुचम पिट बिउसे चालु आर्थिक दाया पौष मसान ततकया सम्पत्ति करे 10% होटल या रेस्टुरेन्ट नामे दर्ता जुया सञ्चालन जुया चंगो सम्पत्ति पौष मसान तक 85% व माग लिपा असार मसान तक 75% कर छुट बिगु थागु दो अथे वंगो आर्थिक दाया व्यवसाय कार्य आधार मानिए वथोया सोया पुलाङ्गो आर्थिक दया कर बक्यौता व जरिवाना 60% सुरु छुट पिगु थागो दो चालू आर्थिक दिन लकी जुगु व्यवसाय करे आर्थिक एन 2077 या ब खण्डै निस्नातगु होटल पर्यटन व मनोरञ्जन क्षेत्रले चाहिँ सम्बन्धित व्यवसाय कर 50% व मेमेको व्यवसाय 20% छुट बिगु विभाग थागो दो अथे आर्थिक दम 2072 या त बहाल कर या आर्थिक दम मनैयाना थोसो या पुलाङ्गो आर्थिक दम या बहाल कर बक्यौता व जरिवाना 60% छुट बिगु व सरकार लकडाउन यागु अवधि खर धनी लक्ष्य बहा छुट बियागु सो घोषणा या ठास चालू आर्थिक दिन बहाल करेन 10% छुट बिगु थागु दो सरकार यागु लकडाउन अवधि भर या बंगो आर्थिक दिन फुकं कर बक्यौता लगेजीगु जरिवाना न मकाइगु खान थागु दो सापारे इले किपली जुई च्याङ्गो छुछु मो जात्रा स्थगित याइको जुगुदो किपु नगरपालिका मिंग छगु सुचा जारी यासे अनया मो जात्रा या साया दिदी पापा ताटिरको लारको ज्याजा पापा जात्रा माया केको सुचा बिगु ख उखन आइतबा दफा खल फजन खल व सम्बन्धित व्यक्ति लिसे सहल लिपा उगोने ने यागु थागुदो मो जात्रा स्थगित जुसाना लाखे पिकागो मधुपी मनोया नामे पिका मागो सा गोसाइचा छेगु दफा थ्यागु ज्याया तथा सुरक्षित उपाय न्यायङ्कीको न खन थया तगु दो भाषा सेवी नेवान हेलुवा उद्योगपति लक्ष्मीदास मानन्दर अस्पताल भर्ना ज्यादिको दो आइतबा बहनी ठगु हे निवासे दया खापा जुटुङका मानन्दर या त वासा याइगु या निधि या बाग बजारे चंगु काठमाडौँ मोडल अस्पतालले भर्ना यागु ख स्वान क्वावेको छोले टुटी चुलिया मानन्दर दगु ख सा मानन्दर या जौतुतिया कोए त ढंगो वासा याइगुली दुठ्यापी चिकित्सक पिन्सन जानकारी बेगुलु सा आ मानन्दर या वासा ज्या चंगु वे कया स्वास्थ्य अवस्था सामान्य जुगु पारिवारिक स्रोत जानकारी बेगु ख लक्ष्मीदास मानन्दर पुलामा सांसद न खदा सबैको तत्कालीन एमाले पाखे राष्ट्रिय सभा निर्वाचित जुगुमा ख वेको उद्योग वाणिज्य समिति सभापति तक ख वेक या शाल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड सञ्चालक समिति नायक तक ख आस भाषा सेवी नेवान हेलुवा प्रतिष्ठित उद्योगपति लक्ष्मीदास मानन्दर गुई सोदया चुना चंगु दो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खुसीबा व चलखे लापिनीको उडार राहत व पुनर्स्थापना परिचालित ट्विटर नेता कार्यकर्ता पिन्त निर्देशन बिगो दो मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारे चंगो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक प्राकृतिक विपत्ति लापिनीको उडार प्रभावकारी या त खापा जुपिनीको निशुल्क वासा घर पहाड बिन जुपिन्त अस्थायी आवास व अभिभावक उमे यापिन्त मचाते र संरक्षण या त विशेष ध्यान आकर्षण यागो दो नेकपा बैठक दोस्रो जुगु सटकटा थिन जागो संरचना पुल निर्माण बबिएको दो बैठक के साउन 13 गते तक नीति स्थगित जुगु थागु दो बैठक प्रधानमन्त्री व नेकपा नायक केपी शर्मा ओली थासा अनुपस्थिति जुगु ख स्थायी कमिटी बैठक न्याउ वली व मेम नायक पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड डठी नाप्लाको ज्या जुगु ख ठुगुसे या नागदहले नागपञ्चमी
मेला स्थगित चुगु दु कोरोना भाइरस या जोखिमका कारण दिन दशहरा बुया चंगो मेला ठुगुसी स्थगित चुगु येला महानगरपालिका थागु दु मंगलबार महानगरपालिका या वडा नम्बर 24 या वडा अध्यक्ष दिनेश कार्की सुशान्त जारियाना वैको साउन्ड 10 गते लागु नाग पञ्चमी खुनु मेला मजुको जानकारी बियातिको ख नाग पञ्चमी खुनु ये नाग पोखरी वटौ ढले से येला या नाग ढले दिन दस विशेष मेला जुइको जुया चंगो दो लख सडक न जागुली नागरिक तेत लेजिट सासी जुगु दुसा गाडी उखी ठुके यात समस्या तक जुगु दु सडक मर्मत व ठ टोनेगो लया पाइप जदान या त मु या त गो थासन न ल मुना चंगु दुसा मतिको वा वगुली जमल चावहिल सुचेपाती कलंकिया खसी बजार बल्खु खुमलाता लगायत या ठासे सरके ल मुना चंगु दु बागमती विष्णुमती मनोहरा हनुमन्ते नखु ठजाको खुसी व जख ठासे सतर्कता नाले त बाडी पूर्वानुमान महाशाखा इना प्याकु दु थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदो अक्न पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पियना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यात नवनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या